lamlong da chatkiba rally da chawna mungnarakpadagi nupi mari shokre oza ngarang ase koi tonglaw bigit mihat ka koi mihat ta pen da koi leibak miyam na rally yauna tonga tonga ba khongjang chanshin bada koi Imphal East ki maikai dagi lakkiba khongjang loising haiba tare koi maira pai jun lakpa imaiben koi maira pai bi singna koi achumba koi kuki narco terrorist singna chatharakli ba thongsi yaning da ba amadi makhoi gi mathakta state lengang na action lakhotkedamni haibigi demand torona khongjang changshilakpada koi police ka muknarakpadagi ngarang tia gas sel kaptuna dagi smoke bomb kaptuna miyoi mari shohan kiba ozamasi koi hojik ozana su mamang su panbigre internet ban tawba then dagi hojiki laiba koi education ki system su am thina sole oza masi ngasi ga tharaga 11 days sure haba tare angangi futures na karom dal oidoino hojik power school hungry aduga lairiba film se oza kamaina ga si oza gi mota kamai thambini oza fail state haibo akoina haibado karani hoji manipur se fail kana state amani india itself sibu fail state amani magi manungi oiba kano maya ma na nga aga puthaba ngamdri bani aduna praja mayam gi reality de aseng yang wari bani na masak thongba singsina tax mayam khongkala kanda rigo kana bom nung khara top khara sar kana malem ji kano magi power masak utna ba lakna ba gi kano doni reality seng na ground gi micham miyam ji gi kano way of life magi living status adigi magi economic kana social and cultural kano mayam se phana establish taro sakhala kanda india ji sakhala ko natte haba ekta summa nairaga mayam dagi kana tawra kanda adugumba kana basbai matam dagi hare ko sari atombom sare ko sophisticated weapon sare tha ga bagi kana mayam ko tha ga le ko ko phate aduni phai to budadi matuki woriba basis to praja gi aseng sakhot pada yumpham wora kanda tawraga wogidawni habani aduna fail state ama oibagi nature se itself akoida center state relation gi kano mayang se khangataba akoi kana lusing masinga praja jaga achauba kamarakta gap lakselakpa aduna sigi mayam singa sida kaidawgi praja gi ihausi adum ngaira leiduino ba lirin kari anti terror ba genocide ki thaba ama tawu matamda state ama leiriba kari mayam sibu kana sum kari tongnaba leibno haibno hinda haidi miyam gi ihausi akoi ni hena tawning deba miyam ne na ihausi changsin ning deba matam su mangi wai adagi kana tawri bani ko subu dong nong to mayam akoi thabak leiri bani ba ro hundu ma tholei kari ginu haibni ado sarkana pamdabadagi miyam ne hena pamde miyam ne ingli tapna leiningi haibni da adu bu kadabi tholei no harakanda sarkar jena som fail warakpa tabak tawbu hundu toroktaba bi matha da pamiba angang isondra angang du sikum sana thugai adagi yatta phamung da tummi mama soale yum thugai bom langjenle adagi amuksu kanu pin da ba kholaw lawa misam ahum mari hatle sidai ko pen sindna kanu tawraga madugi action taken tawraga na pha ba punba ama tawre ama kan tawde a cc puda kanu gi iken ege kan mi suspected ahum phare na mo haijalli mahal ka ai na semani mo haijalli kari karai da kari thamino police na sinaraba sinadriba mi jingdo kari tawre kari mata ai sigum ba mayam sigi kanu se sida ngasai gi pin da badagi thaja da badagi amuk hanna sigum ji thokpa yaro haiduna miyam gi ihau malem da tawni gi badamaina akoi ihau tawraga la ibnindra even the armed forces special power in 1950 I lakhi wa 1980s gi matam dagi thamjalakpa matam da tak na extra judicial killing maram chadra misam miyam hak ba khotorok ba ngai gi sen khara phikau yaw bu yada ba khotaba adugi kanu film lakpo da imaira pai bi ima sing thongla akanda madu mumna akanda madu gi ihaudugi mapana ni ngasi kanu mayam ama justice khara phangna supreme court na tawre extra killing da even kan tonga ba government agencies miyam chena ba gi resources ki given kanu sing higher official chingna chathari dina wayan chathari dina aduga miyam gi shanti juga phari admin apspa lokthok khotok na tawre jaga khara dagi si hata government na patong to na te people's movement tawri ne ba adana people's ki movement ji am tangai phadre ba si people tangai phada ba je sigi situation la hal loidong ne ha ba ni da yari ma kai pajana hena tawning de ba adubu sai gi mut ka do wera ba mang da wera ba manipur kai da wera ba manipur kai bi ya da ba ni je masigum ba se yam understand le haningi adana ni akoi gi constitution guarantee ma manipur di pi ga do ni maram de manipur di nagaling ma mizoram gumba 1963 ya kana da sem gi ba kana gi under article 3 of the constitution india da sem gi ba natte hai ba ko di akoi establish to historically evolved over through merger agreement lakpa
एनेक्शन ओरगसु अदुना मागी स्टेट की ट्रीटी की खुदाना चंगखिबा मणिपुर नेबा सिगुम मणिपुर की आइडेंटिटी सिदा तोआन प्रॉक्सी वा तौरकांदा अखोगी इथनिक कनो बैलेंसिंग अमा तौरकांदा तोआन कनो मैम से अखोगी कनो मचेट अहुम थोनगा थुगाइनबगा सिलिबा मणिपुर डिमोलिशन थ्योरी की practice sama the government of India na rewriting the history of Manipuri sangjal la eba Manipuri history is 5000 years ki mathakta lai 33 AD dagi akoi se kano royal chronicle idena nga sai ni thogum dra taruk pandana madagi tomar state formation la hadana dana hai ri je adumai tawdana akoi yo phaba angan ba 18th century da akoi state ama oir aga sum laksara ka posigi history ken kano mayam se masi government of India na hojik lai ba central government सिंह रिराइट तौनब होनरे मकूब थाना थुगाइरकांदा गसाइगी लेहंदनब होनब ये पोट लम लापसे सिदी यारोय हाइबनि द मियामना हारिबसे मरम अखोय लेमिनि फुर कुंथा तेर निपान मापन की फ्यूचरिटी अमता लेते हाइबनि दा अनो सि मयाम सि येंगाकांदा अखोयना जस्टिस पोर ओना संगजलकदबा मियामगी गसाइगी लमलोंदगा तौरिबको लिरिंगी पॉइंट लाकांदा गसाइगी मियामगी हौ खरबु तौरबदि कन तियारिया से काफौदिया दमनि बॉम नोमै करा ब्लैंक फया तहौदबा यादबनि मरमदि अदु तहक तौरी हाइब उत्पदो नाकलमदो फोटो सोय नाव लौरंगनि को मोगी कांगु अदु हारिब फोटो दो मि अथुना सेंटर दा थारगा याम थवा यावना कोइ होनरी कन मियाम कन तौसल्ली हाइना इसाने इसागी मियामबु कनो तौबंगमे लाक्सिनबंगमे सोहनबंगमे हाइबगी कनोम खक्ता चले मरम अदुना यारि मखै कनोनि हजिसु हयेंसु त हौरोय हंसिसु त हौरोय ngara hangi angang harpajing du heda kano puthuoga dandi piu capital punishment oigra life imprisonment oigera amataraga khura hang leib security marak da pikra manipur gi jaga asida tawlomi potu bu khodak ta adu ngamdaba haise ko saida oirga di kano pungai pharo haibni da aduna sigi action taken duneba adu leitabadagi miyam horpani ko maramadana thabak oina angtang फजना स्टेट अमगी लीडर अमोइना स्टेट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अमो लइब ओइना को रेस्पॉन्सिबिलिटी लौबी रकांदा अमुक्सु मिचम यांगी इहौजे लाक्तनबा थबक तु ओइना तौबियु हाइबनी अकोइ द मदुदि द अकोइ गी चेंग हाउ पोरो हाइबति जंग हाउ पोरो हाइबनति अकोइ केनो लइदना गाड़ी फजब पोरो हाइबनति अकोइ मिचम यामबु हानिंग मतम द हालिबा तिगी सोअलिबा सोइनाइ हलिबा मयामदो अदुगी मीसिंग दो दंदी पियु हाउ हाइबनेबा अदु ngamdiraga adung ngamdaba kanguduna karamba atopo upai sinaraga afaba government leader ni na haina bagi maram leibagi haibituni ko thangbi yanna chumba famne ozan thani ge baza